bayifuna bayibona unyaka nonyaka ngihlale ngibaxuba baphethe usuku unyaka nonyaka ngihlale ngibaxuba baphethe usuku unyaka nonyaka ngihlale ngibaxuba baphethe usuku ubafana sibuyaphi ubafana sibuyaphi ithila ashe safika leso nsuku yaphinda futhi abuye lo nagoqhude yebe mkhoma ziyawudekhula zaqudelana kodwa kufana ukuthi ithela amazi emhlabeni wedade nkulu lento ugadla befika abafowazana bayizwanga noma sekhala enyameni bezonge zikhe sehlabela dlule thola edladla kuleyo ndawo kulungile phela isikhuphula sinamandla isikhuphula kwasani ngeni ngizwile ngandlebeke kuthiwa sebayivumile indudla mina ngodlula bebhethile bathi ngeke azadlula kodwa siyadlela ngoba qede sehle ihlathi kwenhliziyo isikebhe siyawela abambelele ijongo lasala idushe ngenqola yasimba wonke ingazabamzodwa zoxazwe zinhliziyo zakhe umagama yashiyana entombini ukusasa emlonyeni okuyingakuhle amagama engimuhle ngeke ulithole ikhaya umshaya wentombi emindaba ethi angaqomi laphana kunegoma ihambi yokomankomonini edlulundlela khona okunjalo kwavukala inhliziyo koba ngizodwa avume kanye lawo madoda onke asho kanjena athi goloza ngiyebe jekele ntombi amadoda nje ziyakushiya zenqumeni zokuvela ekhaya yini njalo umagiya ngeqholo ngesiginco wesikhala kimi esandleni inkuzi emnyama amanqoshi uthoba kuyithela ihlabi yathikithela sondela nawe khonizunyazi ivunywe izizwe yasegauteng zonke sathi ilapho ingoma ngwadladla banyathele sebefukile iye yavunywa unhlahla umfamhlongo phasi ekhasikobe emakhabeleni wayivuma ungosi umfadube phasi efaye ey'nkawini wayivuma ubaqoyo umfwantazi phasi kwabaphumule emhlangandleni wayivuma umbongeni umfabuthelezi phasi enyukasele osizwe wayivuma ukuphosa bhiwane umfowazulu phasi kwaNamgugu ngibaningi inkabi zami ngenxa yesikhathi ngeke ngimqale mina ngenxa nawo umkhumbozi kodwa ngasiyagubhiza kuleyo ndawo awuzikanga namhla kufika imkhova ethulayo bathashala ngo-1997 kuye kwaphuza ikhehla edala ujika sikwele lathi imile leyo ntaba nawuqoba umqansi abathakashana ngabe nethi ngiyagwelela awufuna ungade ngaze amashinga zalokhulu ethathela suta sakasibude siwe utontoni bafazi ababili bedonsela umuzi kayise umsesi kuyimilela kubo kadladla ngoba kwendawo kuba ufika ngabesewayo nokhwatsha wonkomo engceleni kanti ulale efusini ebezalojika isikole phambi zaqhuma ekuseni ngaphasi 11 kwalaseshiba ngumshanga lezo ntaba zasha amabhilidi bajika belungu benza so ihlaba nguqa ngajolo phela abankulu mahwakho kwalakethi bamaphumulo emhlangandlovu isigodi langibuyakho inkomo zakhe ngayishaya cosha ehlongweni ehlabeni kazidla umfula zophuza ibuzo ogcina kuyena umfula ongasho ubusika nehlo ngitshela zonke lezi ndaba nje ngihlala esigcekeni emzini kababa kazondongizonda anake ngikutshele nazi insizwa ngihamba nazo eginobheni ngiphethe ubhazuko umfowaqobo abanye bathi madala uphethe imeja uyacofacofa ngiyaqoba nje iginobho ikeyboard wenze njalo kanti kwibhasketi ngixoba ngomjeyi umfowagcumisa abanye bathi sambane esimbumgodi singawulala kuphuka lapho omjeyi siwazanga kethi amvote eyishaya ingoma hayi bafana ngidadlela ingoma nje sithule setutu singasho lutho yithi inkulu